Amafoni awani mfethu awukahle yini amafoni ukubona nje WhatsApp bafu ungastress unjani hawu bafu usustress mfethu mfethu awubhale leyo camera leyo ukuthi unjani mfethu awukahle mama yabo lamthiza lo abambiza uba King Ginger lo shama video ku YouTube ya kakamjani la ima respect ma yabo le pic le manje mama sesoqhathwa nayo le ndoda ke manje ukwazi kambe nginesiqiniseko man uyangithemba ngithi alokuthi amanga yabo lamthiza lo khona inthweni engizwana naye yabo sengayibona apha ipostile ku WhatsApp impostile lo mthiza lo sibathandana kaze ngayibuza ukuthi hawu sithanda lamthiza udume kanje yavuma yathi yawe mbamba so kusimple so biza letheni le sim interview nathi simshaya ngale shani sashayo nabo so cold kodwa wena bafu uyachitha uyachitha hayibo hey kwangibambo hayibo asusela umuntu wakho la asusela mfana wakho la America yakho ne ngiyambona mthiza lo King Ginger sambamba sangabona ipost ngayo WhatsApp lo shama video stuff YouTube yeah sithandana indawo uzabazi bayishona nawe ish man look angesizini into zokusetela uyishush zipho sicela uyidecide wena ayikhuleni ngizomenzani mina lesi sifebe lesi silima